Aliwe waja koya wapio. Katika ne look alike. Oh. Muroma. Tire how no ne hakadikito te waja kwa ne na blue no gene look alike wake. No we wa look alike wake ri. Uyu ni wa edete bangi bio. Ona narega ni arami support. Riu athi akirugamagia handu agitako we waja kwa kamera si mimi. We ni boda ne raida wa boda boda. Akazio mimi ni kufanana. Mimi naitwa Gordon Owino. Gordon Owino. Haya, ni page 8 ni twakirwo page 9 ni Raila Ruto ni aracokeirie mudogo to Ruto amwena wa Azimio aramera ndi murakaru na ndakaritio ni Uhuru na Raila ni uria marituhirie a Kenya murigo wa muturire koguo kurakara no gurakara as long as a Kenya ni matikenete kana maundu matikiro uria magirire. Ucio ni deputy president wa bururi wa Kenya ni uracokirie tondu arakozekana murakari muno ni araiga arakarite ni tondu uria a Kenya marituhirwo ni muturire na ni deputy president. Yes. Page 26 mugoda ni taito. Page 26 na nie njure taito na ya bata muhuko niguo utari nayo mugoda ni taito. Page 26 turakirwo horo wa gikeno kinene muno kiria kirari kuria Nyeri hediria amwe aikari akwo maratwareirwo taito deeds ciao. He gicagi kimwe kia muthungu guku ikiretwo atia a resident receives her title deed from CS Mutahi Kagwe in Gikomo Kieni Nyeri County na bisho muko na haukani ni kiaga hau mweshimiwa wa Kieni kuria Kieni gukoragwo na 18 colonial villages na stile title rumathi makiheagwo title deeds ciao haria mundu aikaraga ukagea na title yaho. He mutumia ihahoretwo Wangui wa King'ori ena igana ria miaka 16 na nono ria kenete tamurore atuire etereire title deed ni areherwo title deed kwa gukena niki atakiri ona title deed kuma ria aciarirwo atakiri niki kiu akiriria mbere areherwo title agia gukena niki soso ya githio kirini na ndigugania gukua ni undu woguo ri agathie ngoro yake ingenu ngwaro igire riu muthungu oka riu ni ndaiganira ni title mugoda ni title ndakena Njoroge muthungu oka ri araigire atire Maito looked after about 20 children. No araigire her only wish was to leave us with our own land and this has come to pass. Atia turaga igaga atire ni nigetha ngigatuika ni ngukua ri ngatigira ciana ciakwa kindu gitagoka kurio guku ni kwa umuri. Exactly. Ucio ni gwira urathi na mbere utongoretio ni Uhuru wa Kenyatta andu magia title deeds ciao. This thing of colonial village tag will be a thing of the past. Na tiga title deeds maramahe ni marathi makia batagiria ikiro cia icagi icio by connecting them with electricity and repairing roads. Wira ni urathi ukirutagwo Njoroge muthungu riria okire ri ni okire akio migunda itu tugicokererio tucagi ti ati tutiari migunda migunda twari nayo tugitwaro icagi-ini ngekuyo kionirio ruo ni muthungu nyake tuthikia bune ndarikia na ngatheti ona ndirona hena ndungi wa ngatheti ndirona nigetha riri mwarie na governor wa county ya Kiambu na nie kiuria giaka kuriwe no kimwe o ngeithi ciuria icio ciothe andu a Kiambu nio mekuria kuhitukira 2248 na hari mundu wajira tinganga johi enywago ginya ne ciana tinganga nyakura ni tinganga ha tinganga auga tinganga Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia.